Sial gati nasibne Putu Arte. Ulian ngundap ngabu motor, Arte ane uli desa Silang Jane, Kecamatan Buleleng, tabrakan adu jangkrik di desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerogak. Duga Senin 16 Agustus petang. Kasubag Humas Polres Buleleng Ibtu Gede Sumarjaya nyelasang, tabrakan adu jangkrik awalnya uli sepeda motor DK 6372 HC. Ane abane teken Putu Arte teke uli kangen lakar ngauhang. Buin besi, sepeda motor ane penekine teken Made Agus Saputra tekane uli kauh lakar nganginang. Disubane nekat di TKP, Putu Arte bes keliwat ke kanan nyemak haluan. Ulasne korban ngundap sambil langgeng ngabu motor. Cek pasti subet tabrakan. Akibatnya korban Putu Arte ngalain, ulian cedera kepala berat. Yang Made Agus Saputra ane asalnya uli desa Celukan Bawang entu cuma metatu di Sirahane Siduri. Agus rujuk ke RSUD Buleleng teken Puskesmas Gerogak 1. Tim Bali Express ngelaporang.